Юржурен жуллады керлі болма бұлдарад. Шубашкарда экстремаллы спорт тезізен иккіміш фестиваль ердірі. Спортсмензем хеллейхи техника ба адыл урлы ішсігаш махатланчеш. Анлы юханшыва кам барындарма бұлдарны. Конперге черетлі сюжетра. Шивит чуна шушинделген канава юрада гантине шандалық хевелбе, ври хайырба тада ошышывба савындарчы. Фестивале худшына гантине адылын сулағай шираненже пидемерлі бұлчы. Пуғынны сен күмілне аквабай көрсемшіклеріш. Кураган сенвали ядарлы программа қадырлыны. Спортсмензене хавхаландарма Мари Республикинде Волжск клубинде киме клубне шүреген сем келзе шитреш. Мускаврихы на земде пульдеш. Фестивален чигасы кылсаманче юр шүрензембе адыл урлы ишсегашны. Мария Елде Эдуард Каменец куенебе хайын войне премшхут терслері. Анжақта выл шыралы метр гына кайма булдарчы. Шабақта шагы унын кымылне хушмаре. Тебір жулвали лайха хадырленеп тере Эдуард. Чилайхкадарду вара Твай районинчи Денис Федорован. Выл адыл урлы юр жүренбе кайлы-майлы иштегашны пірден піршин бульчы. Фестивале худшна гантине техимлі пулы яшкипе хыналариш. Нумай пиде шинзем бұғынжеш, пиде нумай регион зенжен, Мускавранда бұргында Хузан енженде, Марийский республикранда бұр, участник сен пиде нумай, паян бірін шывзинде гидрация кылзен беде ярын зағдарреш, банан зене де дұрт зағдарреш, шывзинде банан зене. Юлашкин день, вот снегоход сем, шывурлы, адыл урлыға шағдарреш. Шак экстрим фестиваля була, пирин республикана, Чуваш республикине палеше, пирин бада килеше, пиде нумай регион зенжен, и пире малалада пәлзе трасса шанадып. Швашин Надежда Александрова, Вячеслав Ильин.